Pesawat gan marganya mare taslas golong kasagame koshikon le lorom again ka gwas de cuerpo se galaka gaja cha de jor ko kor jong danjo ka gan wani shetan ko talat ke bible gaja kare jom shi shetan chalo de tet gaja la hona ka wen no bemen kwala la rai ko be tara begga and then benado the la lebne je but taslas golong ko she internet tega malat the thin nature talk. Now we're back on business. Business of course ten to corpus concula jago quidin ko viare wa kelo ka jagane dial ka kwara ka laga ka shoot kon ka ti yo ko ngore rode. So ka jan gwas mele jongle ya happy sabat we mon kelo gos ni dial ti enten ne to ka Africa ne to Australia ne dial to North America ne to Europe ne Asia kan gwada dina titano guatitano. So Bukwara but Kello Condial, a message and go read con share, a message mo go mission condial, in Gan Mark and Yamare, but for a can con no work message and go con read a correct a quid a wallet. So the Gorgo de Quercus find a dip, Shagamalana Lanishang, and then Kade Gorko or the con pal, the con yokos, the con invited. Kodakon kula guided into all the things that Dakon kula like a quidian. Congreshing one a key Bible, Lamakon like a quid of woman Shabakaran. Shabaka Sevit, Shabaka pastor, Shabaka elder, Beko Querni Shukaraso. May Shijakula Joko, Leva Guam, a Menamishokola Shobronial, and then Bayokola Jaka ye. Yokos Ke ye Shukaraso, Mokukon one de Alalakajawale. Ramero ejala konkula joga man Lord Bible jana. So kajan gwasamo they did mugode ket and then after that they kon Paul and then they kon Quercus they kon a lot of slides they kon a point. Happy Sabbath kayan dial. So didn't malawolo so koska point je. Raja ko kui Georgia kamanyam mentaka news shoko wal one bas bakal kana bas paro kami jinu kwede jade nam naka bas bangwan ke jos dang dok ti jagalat ke jaga to chi jag to be nyal e jinra mala ko do kana ramala ko do kan jene kan ne di shola jag so ke jen gwas made di made ket la de jadi lozo kus ka paine je shishang lok ben o jajaro la de kwere ka bevaya kan by like a short was Jesus yen go. Oh, Jajaro blood of Querca, Beloy Kula. Yenegolobiake, Palalet, Shorago, good, Verarke, Yenegolobiake, Palalet, Shorago, good, Verarke, Rieda roga jeku rieda losh kunkos. O shisham kwara kwara che biabaye kos. Baya lake short kos Jesus yen ga. O baya le ba short kun gor pale nyin va. Yenegalo biake. Hallelujah, ke shoraga gur berar ke je. Yenekalo biake. Hallelujah, ke shoraga gur berar ke je. Kon palne ke genyin shen jeng no ayeme. Rinnerusin genyin shen jeng no ayeme. Yeshu kwarme wawa ben bakon benang. Oh, wewe ben bakon benang ni shemron yal. Yenegalo biake. Palelet ke shoraga gur berar geje. Yenegalo biake. Palnelet ke shoraga gur berar geje. So bana kwaro ko slata sloach ka bana ja point ka bana ja lyak alek ka kwar Yesu Kristo alek ka kwar alek ka gwan min chungwana dial shak ka chungwana dial
Shira no ko no mudine jen ishu gadini Yesu Kristo sho Jacob blu ko kuidwero ko kana kuidwero ka Mamosh kon ka bang wi mona me o no kwar no ko senta ko lar ko no kusne diala lo sho gadini Yesu Kristo ko jaga kon ko ba do be cha gak ba ko be dak and then bran ko loj mara kana ko scale gan mara kan nya mara to kon kan into joka sagame then into joka to kon kan te dial the God is role shows through them managing you must pass through them shana pal bane ka kul bera mes ka shod Yesu Kristo Gwaram gan shungni kus Abraham kus Isaac kus Jacob alia ko ka jijin kwar kus miral godero Wadin runga galia kulus ko point raidor dial ka khoi loido gan nugdu ejin kus mishran shaka shadu ejin kus mishgar she Jacob ran be redeem ejin kus miti ne ni shang ka news netin dial kuinega ka ngijne ejin kus mi jej ne gus mi dial chaka testin ka ejin kus mi ter kor ko kida ni shang ka wargan shangdar wadin chaka jithi ka sagam te ne ga khoi loido re shang long do na me ko moy ne ga pos gwadin ga kui yegadu moy ne ga pos me bi yede be tere loy no ko gwadin abishar wadi jiag ba jen ishang jang ne dial ba jen be pen boy do gwadin ka bene ngai no roin ku dial kan du ku dial te chi Yesu Kristo Jacob ba nyos nei chago ji the ka sagam ko be to kel nye mara dial gad mara dial wi mona me kelu gos ni dial te kan tin gwadin ko barwain ku ba ngash araje bene share gwadin te je ne ko aroy ni jen so ra chroinen kale jistra ma be kelengo gwadin gwate thino ko bi mo ko pos kan ngash ngani roin ku ko be jangash ka baloy de be jare ji gwadin kan dial saga the ke shur garni Yesu Kristo mala kwara inono electro quercus mun bos kon shang ka kam kon pal fine ko bana roine ka bana kalat ngesh kona win mona to kontano ken God Israel ka tai to ken tin chago no ra na re peke dien ke Egypt a ken Moses ken a jan ko wolor no lo wi pam chigoro den wel kan dial chigoro lo ta tak dien ko pal kan la ko Nishang metikan de dwar jal kan up and down ko ne bos ka win mi chaga promise ko baga nangten ken dor dial te ko ka tel kan ko kula la de lekin kut ken yo pal jal par nyam den ga shangdar ka jal ma jo den ko war ka even at the same time model kan lo ni re kus mi jeng miti shaitan ga longa kan ete konte jurai kos ka kar ka go ni shang kan the presence of God Regos Indialati can a chaga Tanulu lock, Melelkin, the presence of God, the glory of God, like an and Jerusalem, my wipa, will walk over. Come what a gen can look and could go and gapal. What about Jin? Ramicha community Bible cannot a young palabus. Di Ukon and it. She shaitan to that take along again. Of course, that take along. But Kellen Chakola come charge Jogo charge more along with shaitan be tiamwaya. Charge will jari yokos. Kacä la te ga je melo kwarni Yesu jal nhiam gan Israel kate radian that time now it haven't come in spiritual sense chukos charo de manifested ke yede ko betreinas kacä te gan Israel but ko bitiam goro bitakangas ko bitiam goro bi bible bi rom nishang ko jen maja cha kamie kwarnus ko bi kor bi terge ko bitiam goro bijin pal ni shang ko wargan shang da koste go gos pale te chara laga ko den ne ga daga pal ge throughout the 24 hour
A to one of Saba Kel, Kesaba one, Kesawaro, Kesadio, Kesaba Kel, and then the cycle goes again throughout the night. Kesaba one war, Kesawaro war, Kesadio war, Kesaba Kel Bruno. That is the time. I didn't call a lot of Bible called Palä telecaption. You take Kel Mukukola right to create a wall. Right con call na Palga we yika. Mendako na ngano walga God Israel. Mishal arko ne kenda loiken gorko bugo loj Palga we yika kos. Chicken of loj Palga we yika kos ko. It just tell kind of Palga gentleman. I would take a Michi gone wrong. Palga can quarrel the kind of Palga chicken a bine pin. Chicken could go any chicken go pal. And then you owe me to put or Kulumo Karam Kerry and Mr. Wood a shovel let co Benyoska with Jung the guard as well co in Shaban pin. And then Mr. Derama chicken on like co at Adder which. And then we could to go and alloy back to the altar back covenant and didn't baculo at Coco scale in your. But dear the chicken galatkan the albecan confess again. And then Bapal cousin could baculo loitin. So right now the time at a content. Muloji we got like individual person coach gorgo broader could take a step into the nanka take a today night. Muloji we yika posco and a guru being quarrels being a pal ala locus. Take a step into the goro day and ganako get step into today and night. All these things they are valuable. But take a little night. Correct nyoglet money, sugar buckle bus one. Shall I read it? Chawel yen God Israel. Kuzni Jahöba ajen kuskel Quran. Chukona Mike Exodus ki was God Israel, Sugar Janaro, bus badak bus kel. Chukuzro the reveal ka God Israel bone. Joga kao ahen Jahöba kusdun me kam yarar moon Israel. Shiarudun bu moy kusmedian. So ko benalu ka alterate Abraham kon set up. Mokwala bogworo akane ideal kule lagarke. And God me within Laran kon established that altar. Abraham, Isaac, Jacob, God Israel. And God me chicken shoptin menyama lakena kona lakona love kani yikos. Ba establish a guamo ko ba put ba mo ko God ba palkin. Kachikan a peko kwa ngene guamo then was about ba altar ba latin. They always put it based on the guidance that come up. So I'm going to talk ko and nature who's going to pal. And then looking at Gorko and about altar value can go on a Regina correct to quit a wallet. So like the day Loishnas, we you can pal Jahöba. A jiram money. Jiram Tangwamo. Look with your corn and a town palocos cadet, chukos chipal gabore. And then go on and never the corpus. Night. Goro bi kusin la kus Bible ka bi ngai ko jana nga. Goro bi gadani Yeshu Kristo bi ngai shi nga. Kusala kus Bible ka goro bi ngai ajin Jahöba krai. Bi ngai ko Jahöba sha gadani Yeshu Kristo sha jak. Kajin Yeshu Kristo bi kante ga bi je kaje. Ko goro bi kwero kus bi upal. Goro bi gan kai Yeshu Kristo. This is something that you need to know. Kajin alat Bible ko ka John shogo wal baro bas joko ne kante ga baje ko chaji ngaje wajen jin kuskel kora yana gadani Yeshu Kristo me shi jak. So this is the definite truth. Mitela gwada den, midakon alone nungtin, kidakon la marmar. It doesn't work like that. Excuse me. But take a good promises teach kwarokos kalat. Kwarokos charaja gwa the God Israel. Shall arka kwen maraw de shoka
sugar barrow basol man chawol mu ne ka hawo pal kasi ka ha ka sharorit ka jeken han baka ling ni nyal ka baka pal duer ken ka baka pal dueren ka bu mundien jaka gwa tamen buwangda talwa ame kaba man pal dial tin pal ka sin ling ka han talwa ka me mɛɛt ka sha lei ko bata sin amene shang kel bagwish kabagang nishang. So this is a promise which kwar kusalat kesaga me ko ne kamu karudin rit ku dur ken ka waka ben ka waka no pal kwar kus chawaba ka pal dur ken kus chala no ne berka alaramugo kus chala no berka alaramugo kus la no wero ka tijek ti ni ko ngaje je win mona me ti kon tin ka shetan kel jogo ni jirira ro kamra mi koram ban jegno ne mi luine ka baji kul banyos do amene shang biya pal gaje baji betiene ga pal gaje but problem rani jene mata ga ta darau ba shetan ka ga tetkel ba kusba ka ga tetkel ba ga nongro ka ce da mutu ni kono ne ga nature ga ta cha sha ka je ta ci ko ce win mon je shak ce mo ke shang dar ka na war ko nyudu ni jiko ne shetan kana kus tiken we mona makel at the same time badirun kwa shetan kwa la roda kana dwar kel buku do me shang dar kule la boy forever but kam guje ka tata ka kan shang dar kana ro mat kana war kel la ma bang na ka bagde benama thiam na ka thiam ne to kwarkus la de jiko ne mi wi ben kaje beje palaga te ga raj misalat gomene a ka jirom shoko waro Joga kuja mada mare langa ye ka kwash loikus eno soberokus ala mushti tek ala tiral garo kama ka kus tiral garo kama kuske mila do pala yin kun in so shwara shit ke jiwa eme gere shang shardun eno de yin min gor kusa emash agwa minoka kasel dew ngash so kwara kus goro bro to bro so bela mush mitek kajindiro kun so kus ala mush mitegede shio ne bro nak ban jin yos kne jiko ne lanu ta mo de teteka nyingwa diala tin pelka men gor kwara kuza laninje poininje laninje ka yomni shode kalwag ne dial tin gorga lok ka kwilano kus akan tone so mugi kon mushte la to ka god Israel te la to ka god Israel te kam go kos la ya kona gbe ke ko shabya shor la ja gbe ke ko chupon je bate bot la gbe ke ko shabya ngol kan those characteristic ni diala to mugoro ne bro to kwaro ko la mush mite shibitere wala shor shibitere wala duan go kiro ino ko goro bishoku bigana pol ko binawla right kana shang mala chupon je bate bot ko kwidwere goro nene bro shang ala shamugo mishi gorgo nene tege mi je mi de nen gaji kusular chulel ko tege shi gorgo tege mi je mi de nen gaji ko in a way that on ko tanga la raro da pel nyamna da la ramugo but movie ben in the reality this person la we ga pin minna ga na ga pin la dana kuda na ga pin la shap jeng ga pin but yo nyamna lawa this is the best person ajala angel nyamna but kwaro kos goro tumude goro jira mama bro leli bi ben ka kwano kos ala mush mi go misal mitim mide mi gwere de mush me jega chada makam kot ka ta la ka gadistra so mu gwi kona go mene chenya ko lar kon go mene ka isha shogo wal badak chawka
ka rinkin dial barinkin dial ban pen ka barinkin dial ban pen ka ba ka ban dit pamni ken le doar bidit ke sham ka may kelo ka bele doar ke sham ke jom en gwazamo ba mushno kunyal in rewa eneti barbar ka pos panken neti dol wishmon ka dor mubum karwashke wi tisha mundien dak aker banung wi pam zion gwaz in palko kusnyal in la rewa tin so mugi kon prophecy mene raja ka kwi raja ka kwi mondan kone de kwal shol ka kon god Sudan ke god kush chakula lar kon bataka gwam bil and the reason of it prophecy makaje o kan jijino bin keji Sudan chakwar Jahöba shaja pal chao pal kus goine chinala zuidien kinywa chakula lar as a result of that bedak ben we want to come we want to dakelo so Sudan to dakelo and gwam within chada makana chis a chijino Sudan chijakten kadaga chi dagwiden but chakula bu gwas ben ko ne ba mush ba kanam we pam Zion a pam Zion kwala gwamene ngaje tege ne ngwana la buda ton wada every year wona ka Jerusalem chala ba mu namtin that is a waste of time when can you to chiga kan chiga kamne di shanda ne di shana to de ka ora nga da kus da kan lar kus da kan kus da kan lar tulai much nat ke go va nanga pam Zion ka pale and confession pal and confession ko brodo riet kut ka be fal no ko no kus ni Jahöba Chineti one nakana idol leka kus chupalo kello kan shiano kello ke energy du kello chire kenying wala nyingwa but shang bishandu bikula riet kwar Jahöba lede no kozaga ka palane jaga loy kello and then bu mushkudu de bugunum kwar kus this one angane be tug boss to la boss way aken be toko ne chana rodare kwar kus chana palno kus kan dial chana ko way Chang ogwal moben en Junub Sudan balayni wimon kello balayni de kamal Kuala Larkon ko nene going back to the altar kill which pal wi yekos take a step ni kel kuden chiwo kormen chu kwar Jahöba ko ba pingi je bikon ba ni je pin bikon dag ni je bikon tole je bikon yang ni je teloidu goro bi yang ni je tere jebdu goro bi yang ni je go tere duel goro bi kon jak mi chigo ko yekin dal ngai kon na dawo nyore mi chang te garammi laggo mi chang te garammi laggo mo palke la na we pal mi shelar pujo ram me en sharo de kwar ko zo wale le jilwa ko do dore ba yigni ga diala kon ba ga tolpin be dare ka dial ne te ka dial ka ko ga dial la ngwan diala ka la ka nonga kan dial ba ka wang kan dial nin yamna kabna pal chang karam ma shi shaitan la gena dore completely even today ko brother it kwanokus mukule la jo ten chula rewa kiten madet ka latika ka kwanokus ka kel kan diala do bukon yang na point ken bika yag loidu bika yagre jamnuku bika yagre doluku and then kan diala chiko kulo woj buku ben go kwanokus ala mush mi tala mi jengu to point bu kwanokus bi fala loidu kello Reduced altar goro bishang longa sham kosen che judgment che shagrai Bible ko ba pal gaje goro bi ngash Reduced altar nindia te shikwara koska sadrai Bible ka rai run ka lo ko pas dang baro ko ba pal gaje ko koste ka calendar daro mutukan yin ngai koste ka calendar kel mala dung pal gaje te ka pas dang baro krodin koste ka calendar dung ku magade te ka pas dang waro kan dial to krodin kel But la dung pal la tuga ka padan baro. Budung ku maka ora pinga next connect
ka korpen the dam die and then be in betokel again ka tuk pai bhalo question the ne dial we chaga padja this ramogor ke ko chaga padja the chaga fulfill tel leje ramulare tel gwame chala tere bible ga chaga fulfill thin milare je cha gor gwame kini bible ma kini jide kini lingwa goro bu kwero ko bi tie ke bulo thin a bi study ko bi ngai ko the reason is kwa ka set up ke je kan bala dambaro tente ke jili ba shoga jandara wore dok a quick kan ka tega du goro na ka tai lu yi shuga jan a manishan bu shugrol ne so milare je ne chaga padja ka jin kan ni shugrol ne take something that you need to look into it ajene ku yishu kristo le nen ko ngaje je ko ne me balo yak en shang balo mun kwala cholo passover iko cha padja che jaga jogo bia akana na padja che ga jogo bia e nyo da tam bia lo lel ge run che ga jogo run passover mo gwa de yabna biyana lang shukun ka biyana miska jurai misal so ajen ta chalos kije so mishi jiden shidanya gwa and then di ngai ko ne kan titi kam kwaro ko skiji ko kan dial ne jagor ka prophecy ko ba fulfill tell me wa fulfill outside the calendar what kwaga fulfill re calendar ko damba palo ko dambaro ato wana ka passover a wana ka feast of the tabernacle kan dial atona kan dial ajene kulen ko ye ko me pene ka ja during the day of Pentecost tell me come kwaro ko zana outside the calendar parlor kama jana ka calendar ko zan to ko ne ba mwana dial ba ko fulfill it me ku jen jijus la nen ku kala ben ko len gane je ingoral gana oh can the real calendar can keep but can jalte ta ko nyodo ko ja keep go ka la jane ne tu ye ko to pen ka and then tu ne ji ko lo ga je ka what is really happening you can ko lo ma okay something is really Chokolo balat ke Peter ko ajene cha prophesy ajene cha fulfill so lo ina ko bna lo yi ga pal ga goro ba ngai ko ne amutedi goro ba ngai ko ne what are the steps that you need to take care of ngoni chi ban pinyo goro bu ko lo tinone mu ko kon God as well michi ko wane mukan mulo kan yi ga lekan yo no book Moses ko jen gwan chat ejen book cha nying pale dial chaga gwarthin ko ne bangwa ba kan dial he chukora kut krala ke ba bna pal kwidin ke ba pal balat ke je ba kan ngatin one of the example men chalat gwame ko kwi loina wi yika chalat would me chola josai so chukora Israel dial chigro including King Ahab me ko le take shig ne Jezebel chigro kan dial te chicken galat chicken la nying kus no goyne chicken God Israel dial chicken bos ne gadupti wa palo kus goyne ban me gor kwar ko zone ne bene ka dial ba ko gos parliament wa choro do queen kwar ka kwar ma cha prophesied before even a gumu shala Jeremiah o te ga kwar mi chal te ga kwar me ben mi chala Josiah on kwar ma ba ben mungulel bene dial ba kwar be nyim kos ba ko gos nike so right mi shikara ja ma chala ka kwar me rawda a shoga jandan dio with one so but I will just read the colored parts since I highlighted. But after this video, yo, dija post di kwen kelu, and then di ngade de di project. So go men shalare. Chawaga me tu Yoshia ki Josiah kwer take run badak. Ko ga jala dol metot nin run badak rodi. Kashuro ki Jerusalem kurun tijan diok with a kel. So to can pe run ga dial te ga Jerusalem. Kashulat cholan go nyam kos nyal kashu gornu duk gwan ni debi kaka naro read corpus kaka badagruni russia memore ala dol metot shokos gwan
ni David to kamilla da jaika so to pal a te runda badak me shukul te run badak kwarga so churun kule la wal badak wal bakel chawa to ko nene la da kus gwani David ka kaka wal rawruni rosha shoto kami daga gwas palikuzni bang juda kana Jerusalem so a mishro da lat kumu a mishro da lat kajen shangud kuma shala josai kodin shagor ko ne go kwarkus belle daga kaba wit belle so changai ko gwanda wonde me shala David me chiko roinu wal ka chlat kaje kala lar ko ne jerweje go ka chuku da lar ko ne ajana madam metaloid ne shangan David so shagor ko go kwarkus bejala daga kajen tamane tumbi kone nyagwame so chawadi ka gwas in kam ka yu tinangare lwa kosnial rar shohilkia boz Palä boz ngoni kosnial mesha kam Moses jek ka shohilkia bulkamin nishapan joki hen shabuk ngoni jek rei lwa kosnial kashu ja kam shapan kashu shapan non kwar kashu ja jogi te dial te shalarji kwaru shakala kashu kwar jogi shi both Palä ni hilkia ha kambo kashu ja kwen nyam kwar kamin shi kwar riedbo ngoni ling sho bene ka red kashu kwar right ka hilkia kene ahi kamgat shapen min bulkamin ke abdon gat big gan mik so chumuter choga jako wiya ka go ka wiya tije ko arwaini te chala re bogome ka so ka te chala tene bugo to gala to batte kel mede kon kulangash chawe josai me che arwaini te me che kallinga muchi to chawe che bene ke chakare renni bene ka lodo nungu lord kan tan dil wo pal ko kos ke ja ko di thi ko lo duer pen ke fasting and praying general ke ko me shi josai chelling ko ti chakata ko kan bog no Moses mela kula bos ko pal chaga yag no wal chaga to why tuna kulu pal kudu gwene la doro mala be badap kujene jete ko kos mi shale kos mi Jahöba budun mababen badap kuje jete ko kos mi shale Jahöba me sha bonga to chagulu nongrar chukan ko kul chagulu bu kwene chugulu ngaja ke te go mi chagula kella kan lingne je panye ne te ko kos mila shal kos Abraham kos Isaac kos Jacob but kata chikan wo ko wugan kut gwene wo kana palgaje chikan ku ko te go mugul kwaro kos log radiant ban me sha bugo me chakulo kwen menete diale chakul me chukut ko lat ko joga na ko mu yin te to lat ne men ba to ko ye chugo ko bling and then chulo di chugo be je chu be ne ko lat banglo tin me sharan che jako wiya ti de go karwani dial tin shalat gwa menu ko tin la to mu kon ga bas 23 gwa menu shalat de chawaka shuwa jogi neme emin shukus nyal kus Israel alar lare je ram in jagiye gok chukul waje no goge chakul jak meshi josai chene ka jako ga tije chako ku jogu ya joga je ram jagiye neme emin shukus alar kus Israel lare je ram in jagiye ka chukunyal we neme hen bagwas emi kene jike nungriek lam insha gwar rei bok ame tinsha kwen nyam kwar juda ko shahapal ruej a shawangni kus tikong wal tu kor ka shahajakka gap kalet kien tije
so chukut charai ko tuggo ke chaga jogu ya lara je ka ko yen sha parwet mushin da yen ko kaman sha kamna ga kustu koken Palä da yen kama sha kamna je kustu koken a pushken ten chalat gwam be ga tuong no go gosken dungno shokula larne choka ga kwi kwar juda min shi ja ko bia kusnyal ben sich bia lar meme shukunyal nukus Israel nemelar ko kwi rush in shilling ko sharorit ka sharo jakami ka sharo jakamol nyam kos me sharet titiling ko kwi wish amon kene jike ka shuro jaka kwi nyamde kabi benuku red kashi wiya nyamda hen shajiling raini han kusnya so muchi to chu kusne de cholo ka ko ne joga kwarne Josiah ko me shi raini titi shigaling a shi benuku red kashi ro European nyamda kashi wiya a shi Paul with confession kuto bidiyor ko dial ko ngeje jaga te dial la roden kujiga chuko de joga hen shajiling Nung kono man to go right ko den in chalare mu neka wo karo dinori bere ken ko lunjo an baka lenka baka palaga so mechi Josiah mechi ro European ka cho bene karat ka cho kwar ko cho ja pal ka joga je pala nega tiji ku nega chuko da lare an baje palaga bat kane diala karo de rid barek tiji baka nonga ka next kono ga tai chi Josiah chala tawa Josiah mechi talk Chaukan kus gwayni dialte taga Israel kana Jerusalem kana Judah chaka waken dial. Joshua to the point ko many kana dialte te let kus gwayni ga. Misharan cha point lana fije a pool ngana mona mishalara pool ngana mona be kamrar be bala wi yiga ba shawga ba ko ba. Ko gore jako ne ba wi be ja tanga tijja ko be ngajo ne kwerokus bu kwerokus ngai ko ne jen shiloje je ko toka te je de ala latka onye marke da mara to wi mo na wa men melin ko tung nuare ten je de al ten pen ge jo bu kwerokus pal ga loje ke lo ko sharo ke lo te do ke lo mishi ka bu wo duelu mishi ka bu wo re tarbiyalu mishi ka bu wo god de al shingatin na bu ga dak abu ko da ngaji te chaka shi ga dak na ga tedku ko min la de ke physically min la de physically ga tedu la we take a meaning even in your heart min pali te la pali jin ga tedku ba ngala chi tedku chi ga lele ne arwai ni togdu tele more powerful no darama pal a che tedke chaga kamnial kola na mala shugo loy ne re yene ga kala we ne ga kut por ga nyal min la de physical ga tedu ayen pali jin ge kadini didinin ka you involve your whole body a shong the time to quarrel with the lagan and palo quarrel dus a shima dus with mon but a dus luji no costas like it la take a meaning call the Holy Spirit la mala take a function ring on the already so ket in jeb dial in the tag do michika bu woy physically abu gulu lo ke Jahöba ba palne jere yega re tigadu a chen la we lo akot ke 7 day sabbath nation kamun ningu diala tona te yar sharo ko ne ci kwaro ku galla daga gwara kelo ngore keno lo ka altar mikene kwaro Jahöba kene ngaje jen kosdu ngore keno lo ka altar mikene sham lo ko sun ko la ko ne ne bna pal gaje mikene ne ngaj mena sa ga pal gaje keno lo ka altar mikene bal kos dambaro tinche set up reir pas dambaro ko ba pal gaje reiruno kos keno lo ka altar So many calendar ko den chakul establish rai Bible kam ken in ngai bo ngora bo ken in lo ka altar take a tuman along to go get dial take them ngai unless you road submit to cost 100% ko balani service
unless you do kul submit ko kosko belane jaka beto do kul ngach ajen do mo do beloy ko kos bukul loisin so mo ko ikona ka te chala akwarne jo sai chawa ajaram kel michigan nere ram kel michigan Israel chagal loy ka wi yiga kos ka palan so so mo ko ikona mo kon go nyam gome chanjo galar go men ga kwana tawa kashu Josiah ke Yoshia shan balo kosmial tim ka Jerusalem kashu ruas del shan balo nak ka shanga walngwan ka pai injol. This is the Passover man kwala sholo met juraga masal sop maku konele la sholo shang balga maku konele la today makwala lar ko ne atiemles Yeshu Kristo mala nashu ken lakten kabnamis ke juraga masal sop lat ke ja ka shanga walngwan ka pai injol ka Bible ajen time chu korku the setfin ka kos chawa time ka chen ka ger ajen ku kon le ngore la pal kon ke shang longan shang ne ndambaro ko lar kone kwero ku che win mon je shak ne ndambaro ko che longa shang ndambaro den ke shang ndambaro den mon che ko la shang longa so na chu ko ran mo ke pegu kon kon tin bu kon pe ngene ndambaro bu kon pala Tuesday ike ga Wednesday as long as kon throughout the week no shang and gudien mo kula la shang guda ka jo ajen shang e chu ko the set ko dan agwan ber kata tege gwer keje ajen ku kono lenen ko nene ramal la tijek latin dial su kwaro ko kula set guardian talk at the same time every week talk at the same time every month talk at the same time every year from the creation ti shetano gorko ba dorbe no me be ka ban lyom ko ban mo ko kan kujema baban kan kujema baban kan kujema so chabela la stable ko korano ko stawa gwan order so chawe mechi Josiah choras dal chojanak taw ka tai cha pal ka je tai cha bal cha kap ka je taw tele bal mu cha ma kap chike jen tam ko so many years ti tloy ta ben kane dial kelo ko chike na ngaji chu ko tulunjo ti punishment ndong da kan mande ben wi chu ko ka palaga ko cha der ken dial cha ko to during the Passover kel mande ko na ngaji no one example mun use kon ko jiran mu goro tai shi Josiah meche te God Israel cha galo wi ko kos ka je dan yoske ko nene mugoro bulu wi ko kos men goro blad langu men goro blad o nene be kus dial kus goine dial we ko wait ni tegado and then be ben go kus ala ramlo remedo dien me shi God Israel wash pala wi ko kos ka tan gwane jen e wun mi shole Elijah wun mi shole Elijah shi God Israel cha galo wi ka shi ne dial su gro de liet kos kaga ta lo je ko wi ka je kan kwaro ko zaban pin ko balat kroya to kwaro ko zanon ko buga let kel ka banyos do man ta dial ta ngwan dial te bakalat kaje a sana maro re kon gare a ka kon ta ka thok so chalar de go mena ka kon maro de a ka kwaro men yam shogo wal baro chawatame Elijah Tishbai Mishanka Gilead Hahab jog sheneke shot kos nyal kos Israel mita shunga nyamde me mishe biteke tej kana nyal kurun titi enemy shala so gwala me chala ne kurun jok kenus mishi woga other translation taw kamin
ci Ahab Elijah nen bas wal baro shu je jog ejinda Israel ka shu Elijah je jogi lo shi hen kan Israel dak ejin shi je dako yen dor gur ko shugor no kus bal ka shi lok kus nyal lok so gomen chumutere cha jogo nene a mission Elijah mission shumnyam ko la no kwaro ko daga chabe dam ko koru ne dan jok kanus me shi Elijah che jen tawara jor me shi shub gwad de shi kwaro ko dara laga shu ko ji jogolo ini jok na ko ka jen ha koru ne jok kanus ko ladje me shi benga je me shi ge che joga jen jin raman chi Israel chedak ko na problem jene juwin mon gwa da chi ko dwer mi ci rego benga ke ne dala ne ko da kala wa belgaru ne kayen dag win mon ko tembara to den ko joka na wona ne me jaga bo ko yalla bi ko yeda ko tlajintite lawe ka ko ne ko widien ko ne ga kala ka tuno and then ba ko nyer ko kwidien ka ba goro ba ko daga yo so me shi to ta joga ajen jira me dag Israel ko jogan kan Israel kan daga jin yen dor gur shoje jogalin me chukuda lara wer sholga Israel dial jongna ga chanawrum kapam chala Carmel shu Elijah ben me shiga ben kapam Carmel kan ga Israel dial kana go bal ti kurumwan de janwan kana go ka to ken to kurumwan la kan dial kurbadak wudi jandie plus God Israel dial ke Ahab me shiga ben jogo mo de rodun ga thadun ken bianak biala wi yika bia pat chwa ja mo ga mai ko the woman nong pinyo awe yiga mo we wang dan bana ja ku pal kon dial bo kon ngaje jen kus me shi go burtin chugo rulatem ko kus den gore riem shaitan naga na kan gwe don baga mo tala me shi gwa pal ga me shi shub gwa pal ga mala kwar ku do pal ga je ga thiam ke sa dok me shi shub chawe chung kan shu tagda manan chola wi yiga yige chi kon tedno wal me chakulo ban penye chalo dago ko taram ku je use to ko mala pal gatin ajen cho kana je cho ko rol je kana ro me ge yigda mo den a symbol of mulo kon ko kos te jeg dial te chi kon sin te cha kwaro ko kulo ban pinga ka bana ga ban pin bu kon ko kwaro ko lo ko de cha ko lo pal me chi lo dong ko taram le yop ajen babar yalla ja ka nyaw when Bible ka Paul fasting and praying ngai ko ba ngajo kuzume the kut can the dial the child can ba loine ka thenone the true worship of God chu Elijah kan pam dial le de pin chawe chu yige wale break meshi broken down again chu ko turn ne ka pam da waro to lo God as well chu yana chu na ka chu lafen chawe chu tet gene ke and then show you what pew a pew the alba ka bagam gang nigga me show Paul kus Abraham kus Isaac kus Jacob a janga shika wala ko an a jin jagam a kan tok da kan na to Paul tiga malaran Paul ba ko lo should Jesus kwar me dida amen a kan na show thin taw chu mai ban nyal ke chu yiga dan chu wang hello a men lo ka ke chu pew ga dial chu ga jot now ayalara kel me goma pew te cha we ke yi teo gam ge nige a symbol mnyos kne jana ko ne dial de beneken ko de karudin be de karubo gol nyam ge yiga ko de kwaro ko de pal ne and then chi ye ko to gol ben and then de ten jeg dial de tare final de ko nek den ne ka dial de ko kana la nyinga
ajan dol mana ajene chu kulunen ko mechi elija shong keleo mechi elija shong koloj de keleo ko bo kwarkus bella daga amu mechi to ta chu kwarkus chorit bal me channe bal chaw ko lonna chuje bal ko lomo kana chana nagurun ga saga mane shian chuli je chujen wena ga wi pampa cho dal ko shuk kan kan dang dok kana liu ga raw dor ka kana liu ga bos gwada chenien ta jai kine je pa jogo jero do minna ga kon ga minna ga piu go gwada witinan me shichu wi pam chaje tiji li jamu bo gor ngwame me ko lo wena nan tang no da liu nen ko chen gwara kana gwada on chen go lenga goy chagu gal chagane this I had enough jogu don wore ko don jinti do krado cha jogore Israel keleo chorodo mengne chi kruda kinne dambaro to ken malkin ya penya bakut bapal reine ne diale konte reine so jinna lo ni job and then to kwaro ko the lojmen bakula but ka gwado mach mutere cha chi god Israel chu kulun job ko ba kwaro ko ba bapal ne so agenda kono kulo gwet ko chi mutere chu Elijah chu mission no sho jalat ka chu god Israel dial chu ko loy gospel ko ba pal no ko ni Jahöba so chu kon bazo ma chu kon ko no won ajeno jin ni mar ke damar men bilanne je ka loy ke lo ko ne sharo ke lo Ellen G White te roj ni gorka ka bong no gatin je gor te wai shangan kulwa ko le goro do ngene ne ibe goro de rit ken dialo be goro de ret ko ta wana ma che ba mato chawi ridan ko beraro de ret kos chawa ba to karam kel krode aram mo be jallo be jallara jene goro an baro de ret ko ben inga dialo peno ne na ba kor ko ba la deka and then ba ko woy kel keleno ajene ku zala lar ko ne en kor ko ngaja neka mu wa ga jene ga gijwang ne dialo ko lo ko shang longa yen ji ko rodien ga tay ni jal men ken ga dress ne cha chinaro de la ga law mi shi won ko de rom yarana kani ne la dor la nge ne illa ke law ne tana maltin but in the reality gwejin ko kujna gwejin ko kusna ga je is different kana gwejin ko na so ka je antin to kon hore lo ko ta mi shiram kel chinen to mo ne ro ka gamin ni t-shirt ba ga batalo ne ga taytana ga chaban chaban nyur betka ke chiram de den chaban charo mo ga sude charo yen charo mo ni ga tayre jala gwaine ne ram chi yin ga sude jende jong ne ha ba nyuru go mo ko be ke ja important person ban mi konu kon go koro kun nyam podio ram ko le jal ga t-shirt kana batalo ne ga taytane e jara ma da ko dum meng ne jayo ko kut goro ni humility kut goro ni mon gwama tara loyalty akan ne tore de kon share ga jen gwasana bu kwarkus bata kel ga ye ka ba ye boss ka ba ye yo railani dial mu goro ni ja kolojo kelo ko bu kwarkus bi la daga ci bible la goro kwarkus be je jakta agwan nyono pal dukke aje baga kwarkus pal na dialaga mi wala ne jamisha no mono ko slebe ne jinne lebe jinne so ba right now kwarni yeshu dong and siko nene let me come in but kagwaza beni ajin bu dong ni sigo let me come in but then it's going to be too late kon noa mecha joga nene ne tadre la woni jin dur nene dial wedul ke moga donga be chana re chana jata andala dol gane je
Mechi Noah, mecha jogu were riai, yen shigru ganagatku, kalay dial, mecha bapta gag mechi rekchaben, nature laga dong and dul ken, a ken chula of a dong no baptana. Again, they should have a dong no bap, railum and it was too late. So right now, to come to Makukola right. Yeshu Karasu dong and a sigra loidu, let me come in. Kala dollar. Yeshu Karasu la negalaga jagatamane, waji jogan a meriro to the jaga, la dollar nigger. But the rune go the one edit over it. Kay Yeshu Karasu kel, but dong the seal 11, but it's going to be too late for you. Kakon jogo pel o movie land cut in the allergy con twang no one. Chinamache, Rega Boko Ben Woman and Shady Bidget. Again, what Morameda con share the sagama, Buquerocus by a puss, Cadetini con caution apart. Go learn con Querocus liap, bring one in the al, the tin the allergy con boss radiant, to show you should quermidi. In honor. Guarum Ganshuni, Cus Abraham, Cus Isaac, Cus Jacob. Chagajilatas Lodge, Jin Quermeral Goidero, Murunga Point, Radio Radial. Thank you so much, Guardin. Kunogashine Nokaja Guardin. Thank you, Koshine Jagaduni Yeshu Kristo. Thank you, Kobosne Shanga Yedu. Thank you so much, Kokanine Mapala Chantaga de Telane Jade. Thank you so much, Kotidine Rwino, Community Shangadam and Night Guardin, Chanchudal Gora. Laka news and a Guardin. Aliakanulus, for what? Medinijan, when we come quarter. Teja Kailoi, the Guardin Kat Dialachaka Quen. Bosnaga Rayloy, the Guardian Kapusnakas and Katimni Chichan Nulong Kangash, Kabosne. Aramku struggle coder or the Rejig Guardian Gasaga Mathia quite loy to boom a cojin Querocus Gunada rescue. Can the Dialasaga thick? We should get an Yeshu Krasumla Quara. In honor. Amen. Jo no ka pelika mitedi mika nira shetka Medan Shabbat Shabbat and Shoshenin Kala. Ukwarukus betekele kamal, kashirishu karaso, kabukos beyopus. Amen.